Shubor na Shlem jong Nongsan Hima. Ki kertong ki banyak hun ga election jaga yeng dor bar thawan ke jilla na ki constituency ba pher jong ko West Jaintia Hills kila peteng ya ke jinglet ban thep kerteng hakmat ke returning officer menta kasngi hado khat arngut ki kertong na ki southly ki constituency ki balawan ban thep kerteng ki bakin thop na do kaseng NPP UDP Congress TMC, BJP, bat ki kertong shimet. Haba phai na katu Joai constituency, laingut ki kertong ki balawan ban thep kerteng, ki ba kinthop ya moonlight pariat na kaseng UDP, u Auhai Andrew Chulai na kaseng TMC, bat u Daniel Dan na kaseng Indian National Congress. Na ka 3 ralyang constituency, kilong u Lakhon Biam na kaseng BJP, u J Trailang Suchiang na ka UDP, but u Robina Singkon na kaseng TMC. Na ka FUMO ka yaw constituency kilong u MDC ka Sapai u Haba Hun Dekhar, but u Nehemaya Tingkan na kaseng Indian National Congress. Na ka Nartiang constituency kilong u Emlang Lalu na kaseng Congress, u Rimiki Sari na kaseng BJP, u MDC ka Mensengat Khanduli, u Dawan Lingdo na ka UDP, but uway kurtong shimed u Generous Pasling. Hagani ka snila sakhiru ya jing risa ki pai ba nong krishan ki party ba pher ki balawan senra ni ki kertong jong ki hakmat ka office rekam jong u deputy commissioner. Jaman mangga ini sansdem. Oh arjar khatra ele ali por kam sendet andai ko mon kam sendet man kam tu. Kan rai de jing snau kian ta constituency jing snau maya la jing constituency. Untuk juga ucap banyak di konstitusi itu kan ni. Untuk elat bicara ke sebab itu. Nah, tapi ianya ini mana file nomination ni kan? Ele ya di election akan ni arjar apa boleh. Lalu ini mentai lewai yang kan kita inoi, lewai yang konstitusi, lewai mentai tapi punya kan. Konstitusi ini macam ni tak ada okey. Kau ada konstitusi. Jadi yang mana kan ni kan dia jingman yang kan dia secara kadar kan ni pada hier ke ya kuat kalan yang lain. Kini dah dah hier kan ni. Karena polisi pekan yang ini government kan ni. Jaga revenue, jaga kiasan, jaga mai dekat tu ani kan higi bro. Tu orang memang sare ya hat jinjar ya ka jam jinjar penba. Kat rokip kan gila. Memang sare ya hat tu jinjar lagi. Oh projek pesantren Yobon ni pok kejuang i. Kosnya si kami yuradap sedang. Yuradap biang infrastruktur nado islam yang arjar kan nyau. Nado pada MCH hospital pok yang ka liar kebiat college kedap di hitai. Orang ini infrastruktur dap. Tak so operationalize ni ini yang saatnya untuk macam kami. Hamtam le kali dia kat ni buat sedang maya yang pi wah kaman yo ni di waste management do they down hi wah ang raha hi ang kuat spa gini man greedy gini politician yang ni mana man greedy kami total we bo ngi jenjar tang we rim le mia we rim le do itmi le mia jenjar gi peta kui monong rem geleng boy monong rem geleng handrai mem operationalize ki tangi bila hagani kam teman sarkar kam da ong hido deputy chief minister ong to sarkar pumbet ki nga yenya ini wa ngaja igi dong chong yang dua konstitusi man gi bru ko champang man gi bru wa amazing perkat namta ka lawai la ngaj skema ini badat ta yo chike sin handrai hagani ganti e skema na yultia ko joy konstitusi la e ga jing kercha singa lembaga ni parti orang ile ini parti yang TMC parti kam MDA go bon man gaman yo PM lang ko MDA ga ni mong de bon parti la parti kan ni bon gi bru ko man MDA parti man gi bru man interest ke business la jongan hibun ki untuk interest ki pa andrai kam ngau yin le ITC ni ngayo gi bru em ni bon gi statesman ni ko bu jaga roy ke para konstitusi yang i oh arja kat pra aga poro kendian tam bedang dap jok MDC le dang dai wa drone di por yo sisi ne ke poro kendian di por pun perlu memang wangah la re katu yo ke poro kendian yo na kende jare ke pot persau e jing kulai ka jisang mo okru di lok di por andre hai ni di yo okre di la di wan ro yo ti ni pasal yo mo da puga wot share le lan le ngaran hiu candidate ong IP o yin ni memang open yin kita ka chnong penin kita ka thau yang andai nga ong IP ni wan nga ka wi bu ka chnong lo mana ka tu re chnong ka chnong ko makhan nga mo chnong yang nga next kama mem sor mem nong gondong bro man ka sing secar ko tu wa bet ko yo bro ko mem chau nya yang ye wan le nga ka ta ka nong re man he ni
Wah, iya ni yolti ko buat share yang ngale kamu ang bini dog double ga ban ni ko yo ha tu snem arja kat yang ni for semarja bawdi lepo tong job khai im ga state meghalaya with one they will tap jaga leakage on the resources of meghalaya now the revenue will generate will yo like come to like state government council ta ga kong war one wow la poi ga jing thong ga jing job the one here bo so perchang penggelaga ga education policy now yo elat I fund I dan kian da do ka source nem yo ga free education now wa gi bai pa I apply school I fund yo like jing studio like lulusan na ta na muna ni da ono ko war wan ga jing thang na to yang siang to pendek ga lengba ini on the scheme number sarkar I scheme jan ga scheme under donors under NLSPR scheme I jing ko khad nga jan lap ga ni dal po ko thong yung jing job wan ra dal yung state fund nang wa pendek ga ni yaw siang kat kam ko kat kam ko plan chua ko ke chong jwai stom jing mot ki wo no yeni chap adien wa de plum belang gini yung sem tôi vừa số cái trong ngô thia cái hay chừng một chừng một khăn cái em bây giờ ta chế vấn đề nọ vậy nhỉ chép ngã là coi cái thằng cái chừng job là bây giờ bor upon room now sedang ngô kre fence rồi kelambiang kita cái sân được chong kita mình cái với cái council nang video china pun biar cái fence ada tu kom ada yang ada fence china cái furnace itu tu kom yo thang itu chép cái tu chép bumi này tun now thu la dan hay ju por sagbi dang compost plan Yole yo terlihat gini jab, itu clear. Yo penggela perisai kamu haga last section from waste to wealth. Ini doh jangan note. Wah sagawin le go kwa doh. Wah kita duduk. Tuam apa sodong yang tujuai constituency. Munju yo kar chon gini motor kom. Ya gini le auto gila ko pumpiang kar chon ki. Kenang yo yo sukki yo gi ko rapodor. Yo ko sarkar kena tentu. To iki yung duduk và central government em có cái ministry của ấy gini yung duduk kuyu pan di spa di sempan lada ikan di pan bahawa yui walai ke lain sodong constituency yang itu dua constituency walai cerut cekir bon wa ki yung chong di lok bon na chram yang ki ker ki sni berthap alor ki sni berthap da korben lajrong tembo di tarpal bon sene por ga mariang por ga liur jor slap jor rupiah hap gom liat gom spoi yung bosem em thau thia thau dem di kon ki yang ki de tor kom ni dog jingan no jing thang na wan ra lan ba ga IY scheme la ne ga ni ga PMAY scheme lo da kala pa ki kan ni ini dog scheme yang central government di wa women la da ti pan na sa tho lamba gi project yang a yo to li pan ai jing to ni pai ba segwin le kwa chna rock sodong yang ke chrum juai nang wa yo link gi internal road cha go rock yo clear yo east gi ni congestion wa ta ai ga lai ga wan yang pai ba kan ni wila mi na kim snyang tai la do mim tu simpor gi dong ta kan yo clear gi ni yo east gi ni congestion di ami ga plan ni party di pi wa ni le ni benta wo bit wo byang de chnong ga ta sagwin le ga umba mum di to TBM ke jam ke scheme central leiwa I dau thu jo gilat wo pen biang jo gumba mudi aman gi thulun nang wa ki yung gi sem yo suk yo lai gi tho na jangai ni do gi jingang no dang I wa haga jo ko le se to I kam khunro float employment do wa hukta ya ki man bei man pa aden de pla skur gi khon gi ti gam aden de plot gi phau lak yo gi dikri u fer haga ni gi ti agan ni por dep chadin groin chadin yo kam do jam gi kon gi ti yong snyawi ku bai ga TMC onga awi kam ga lak tali le kum job ka snyawi ku bai ga MP yawi kam jam san lak tali yo kam gi kon do klot jong renga o pi polok kani ka sarkar o kani po jing ilam yong ga NPP po jing ilam yong honorable chief minister Emromi Konrad K Sangma M की पोस्ट की वैकेंसी करनी dan M gram 10,000 tam 10,000 की वैकेंसी
ilem ye khot ar tai sang gite yo krum gular gite ki sanlak otang ni paujar nye penbiang na wa pi kini do ka jing penbe ya gi paiba tume man ga san snem kamong ba prestun ngi gi politician ngi penbe yo paiba man ga san snem paiba ro ngob bai man ga san snem tim ho de sa penbe gam tu ba i de sian i de che ka jing penbe do pun noi ga ni skman Tebdem ti hadir ngar perkat seni bah, the yo the study what kiliang, the yo biang segwi le ngar nongrim yo ngar kwa ukre di ukoi di suba, dimentaki yung dimentaki pajba, te kon kebentar yung pajba atau ulang pajba, ya kata nongrim tengah gienyo yo ile ini kan, keniga election han ada slam urai le ngasih biang, begitu je nanti. Ke employment ang teman ko dasik pelat kasih youth ka mong kani bun youth kunang pas man ka senam dihajar dari employment nyoi tang itu sa hajar miye ko sarkar MDO Punjab dan dikena inang bun kunang pas nang pas sakut kam tu teman dari kam ogi was ngausi man katu rejan election tung ongi san lak teligi pus thong hari tang tu hajar miye thong yuki man choi election pun mi kita san lak man Garun infrastruktur khantam sei konstruksi jikit katai garliang konstruksi ngapai garliang konstruksi besar dientam loboro khantam garut konstruksi akan ketiga garliang konstruksi pai jikit tahu lai cha nongba lai cha tai cha nong jingi bro dukosi dan hi kadang teman bersenang nyaman kani kaman hap chimkia baka nemta kate tegoro khantam apa stress nemta gi kena kendro kani ngani bun itu kena kendro emang kiwa kerja ni karena har pertanyaan yang kena kendo wa austrasi ni kuar batu ye kena kendo tu thogalat kanu laman ki jam laman birap iki kat khawala lemungan te mesti mengbiar deka Manu wa teu emang wa le bhane ta patto si io wi hado patto terlem kat kaljo report to mana ibo secara ada yang sarkar wa patto jelai kalau declare kamu kandidat pada dina delai or kut pichrong thau ku em po yang ler di konstitusi chama chipon ba ke jinguna ne kita pen angnut inga ula chkwan ye yo chkri ada job chkri abu ba to kami ni kasan senam chadian chipon ke jinguna hapo ba konstitusi ne kita wa ula ye chkwan da ki pajba yo bit kinga jit kinga ngaj kru apa nemsi sinyal speak lok kejar sinyal em ke jingkermen nang ligin tim to kam last selection kamu pem experience hap setelu hap seriat sesenrang dah kan diganti kamu ngi to exam the experience fail ni udah kan diganti wa yoluti wa woro iwa bakla kerak diganti de ju ipor yo jingmaya yang paiba kamtam ni duduk ki khandro kan thai wa chenrang mi ki chikmat uyo ki paiba kamensin maya ne benta ka imlang sa lang keri wa jai bru yang ni ti daw ngah kan ni kan timam artin wa paiba wi ke jing kersan le jing job ka artre yang itu konsi yang itu bodoh paiba im dia gariap keriang de phao basen ki bru yang konsi im dia gariap ka thong un kong yonga temut Koi ketong kat di kamriap kamriang kamtam di pai bodoh ko siap iam ko siap iam gui de college yang cibun jige yang kon tiong i bahwa get gue lagi college sabar cibun jige yang ko ipa yo ai to bodoh Tambeni hari jantia yu ngajar urjan waman do kawina kawa saden ba konferensi na liang yung kiniki nyau tu ligi konferensi ki wa em ba hari jantia yu man ko saden ha na liang ko ka khia le na liang ka puri buti tawat ki kam leki le ma kam sport kam tam bi kam khandro yu man ko saden ha dan liang yung amno do mut met ba men sen do kuntu kunrong kita ki mat ki wa pair nang wa katai nyo ku ko kamjo upenyo kan uksa ma dewa ilat ki pajpa yanga upenyo kan uksa ka pha wan katai ka jingla nang wa katai ku yang i yoku kan ka pos ni pol ko da file kan nomination ni kiski te ikuble fi wara
kiwa daya wan daya even sin lang nga ni po dai wa kaning sing lang ki yong i roman ko walai bai lan ti ubla am lang sro wi ado ko poi ka ka after yo yo ka thong ni bi chap Kamera video ada praria ya election Malay nak party BJP ada one second position of course Rem tampio kawa Praja pas banyak disebut anda kau kan pau je sangu ya gitu peranong kerja dengan ada kerja walau poer job ada kerja tahu pau je sangu lagi ada kerja pada lagi perlu kudar kerja dengan poer le emer kanu nunggu siang bersangu saburam lagi di mana itu poer kerja ni anda hakani tem dalai daga nyau prabnai ka tu dapsia lakaw kadai 5% kilong yung kiwem po trillion konsus kanu ko feedback ko yo kanu ko jing snya ko yo kat tola gi yung po trillion konsus daw mai gi hagani tem hawdu ara role to kurchan bi ngat li dari de daw hawdu ara role ngara tikina job ba ya hawdu ara role daga party BJP daga jing kurchan yung gi nong kabut yung trillion konsus da tikina job ba hawdu ara role Naglayo nga ang padidik umis perang kan itu election yang Islam wa olra ko sakmat ko ya tahu wanra ya secara adar ko hantam wanra ikroi kepa development ko bonjai ko ka potensi jauh ni ko dang duna sibun jadi itu ka ikroi kepa kita tu jangan anut jangan yang macam kuat ko so min Islam ko banai Januari banai Jun April nakadaw wa agajing yu giyonga wa ka constituency giyong i kamyu i district wa ka state di wura gowi wa em go agajing agi bon kiliang yubi ka roy ka par ki tu kita agajing jarap nakabenta ki constituency em di go hamtam constituency yung one not yung constituency man ko constituency ko naga cheese pa kendi po sang kendi po 2% of ginong rep ipli ginong rep chem gi jing em bu yarap yuki kam nong sai aing to ya sai unak benda kate gi jing em kam gi rep kariang em bu sai ta gi jing yu gi nga le wa ya imo ginong rep de bon le wi ya to kam baki wi yu wa em kam ke tinga kam te ban siyo simo ya ka rai ku simbi ares ulai sigi pai ba yo pensiau kanang yo ya sai na benta yo ki yo wanra yo bro ke paru yo to karep kerja kam yule wa gini ga konstituensi ki yo iwa kam yu ya ka district state rock wi ka yo kam yo jam nembe demni tele emle gini ga bunku yo kon la membe yo ki local contractor do biar ki tu sengki kita gero lemia de kete to ubi ko nga pai o chemo wa em kam umi sekmat te simbi rs o wan sing pai ba penci ya kita ki sang yo nga nang wan ra yo ro pat kam yu ya rab ye ki kon khru khlut ko da start kamon thulat to yo kre kam sulka doni thulat kamon ugi ya tidak yo ki agini ki singi ko wa jenjar yo kam sulka kete kanang waktu ke yo ko yung ki le ku tipli ginong rep yung i rep ki ju yo ki jing mentoy wat ti ki support wakil lam yo subsidi ki sembe ki dawai ki pom ki tu tai to ginong rep to yo ki tim ju em ko ya sai na mentai yung ki rep ki kata te kata maya yo ginong rep ya kita buduk siang nak kita kedaw Simares simul gani nyale election ni ni ke parti ko pai ye buduk kam kijing trang bi nga trang ole mira bi buduk ke parti kongres ka kijing liu bi nga to du ni wo yo yarap bi buduk ku siang ke wi na ki gitu yop ka yong pi nang mentai buduk untuk nang mentai ko yo ke school le nang mentai ki nong rep uduk mi gitu ga school free education nag mentai ki kena te yu bim to do gedele kanong ga parti kongres wan ra ko ya midday meal to ki nong rep uduk myo bam ki myo ki kon yo ki ko bam ko biang ti ga
ego do midday meal to wi ko wa yarab ni bodo do mahajon dei le uba upha khon gi school bodo bam lembah mi giam tu jing ba kate nai te daw te ngai je do gi party ko restaurant ko to do wi le to ko party ko rim do sis pa le khonyao snem ko kan ni kini ko party ko an i ga jing lai lo wi to ko di India ni party ko wan ra ya ga state ka jela ke yong i kini ko party wan ra i ke roi ke pa duduk di school ba ni hu na duduk ni krim tet roi ke pa te awak perchangi wak ini di party ibu em ji le ya compare wak ni te daw te simo wak ni ka party complex wak mat te ke thong yo nga to ka te kamon yirabi kon guru yo ki yo kreki to ong yo ye yirabi ki haw yo kam sukare ndai ku wak mat do to kamon utulat ye ki yu ying ye yong kiat lui bai seng ye ki dai di kita gi jingkra yung tigo kian business small business la tete ko an kama ka yu ri kon pru yung i kan ni sama ki de ka roi ko par kam ko na do ko ba mong di kaluti ga ti ke singing tete habis ini yang kan dengan yu ini waro menunggu fight terus mau unong mi kemat unong ya sai nak bentai ko hok yung wuduk kate nga man tua o man unong ya sai na aga assembly na bentai ko do nang bentai ko yo wala hande ka sarkari kam yuk sna skim nga yuk sna skim ha sna DPR yuk sna skim ni nak bentai ko yo wuduk ko yo wala hande sna skim nang bentai ko do negasi wan paliga nomination ka jingwan yang ngayu pun ya ka election MLA hi wa kmado wa pai ka imlang salang ni ka jingman ka jinglong ka jingdo jingkermen yang ki pai ba yo i khamtam ka jing penya pher ha perdi ki kerchan magi em kerchan yu em de man ki pergulai do i magi imlang salang ni ba ki bru em kerchan minong job yu em de man ki jam pai ba tua man lai lo ki kam ki jam ki kamai ni ba le kita gunong job em de khen bru ki berem kate to kmado jui por le nga chem wa ki pai ba yang im em di yo ki jing kai kam di bru rei yo ki jing pen bei dan hi man san snem kar kam te nga da chim mi ko bi rai ulai khun ni ka election em le ta ni snem ar jara phale ko khmado to kamon hi kai pai ba yang i usnya thu ki jing koridor yang ka jing jit economic man cha assembly yang i kate to ko nga jo lai en ka bi tha chu thau usnya thu ki pai ba yang i kar kam te bro pai ba tik ki wa nga do bru em ke sepak phau handrei ka mensim ke jingkwa ke jingtrang ye kre lang pun bahai imlang salang ngar ke te ti wan ki pai ba kham tam eu wi jing hikai ki o tipi ka jingkor ror yang ke jingjet inong nikmat te to ka benta kate naga liang yang nga ki bituan candidate ye fair gar kumile election nya thu ki bituan candidate lai hidur yang pisa kate uro de pau de sinalang ki por le chemigi kandidat ke dap ke biang wan ki spai ba ke durang spa wan ki spai ba diwa penlai excursion wan ki spai ba diwa pembang pendi wan ki spai ba lagi kam ki bonjaj ni bentak jing sia bah kwa chwa yang ke election en re ke jing scam ke yang ngau po thong jing job to wan perdi yang ki jing la yang ngai spai ba wan lai ki jing persia thoi spai ba terkat ki nong rim ki nga frang ki kre lang spai ba kham tam hadin nga cha je kam em le yang ki kate ko nga hadu kan nilai spai ba kentu jo kerpa de ki buong ke jing kre lang ki yang yang kita sedang ga nado ka ar penya tarik bar hijui por ke sniu chat men ni untuk nangkat ni re ke sniu chat men to ka ar tarik hijui por ke jing sedang yang ye kre lang lagi bentau fair to den ka ar tarik bagi sansnem ki wa ulalu ti rengkar te to ko kmadu nga bo ke jing kermen ko nga job to perdi yang kespa ko gai jing maya rengkat ki nongrim ki nga em wan supaya te to ka benta ko kmane hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkelah
Rilum jungi mentala de kapor ka jingkela Kisur ngin pensawalawan kapor ka jingkela